Sini dabi item tomo. Gopo dabi. Sini batta tomo. Omo hai kenya sini gilama. Ini tomo kaisa PMI tomo. Oro je blok no hejamara blok no gero khaimene mul uddesho ka oroni je blok o je chairman rok tongnai ba vice chairman rok tongnai borok tam khlaika bongni BJP ni je mondol committee ni member rong no tuye ba bongni party ni member no tuye bibino beneficiary rong ni mung no selection khlai tongo nka aboni bagai no chung प्रतिबाद khayo je ADC village committee porjonto je chini village committee o monitoring committee ni beneficiary rok selection khlaina nungkhun omono chini san mane kintu omtiya khetok kori rongno borok tabo tractor rikha bibino jaga bongko khai tong khaborok tika aboni bagino chung tini sanan nayo srai sarika government no je oro ja kisu ADC amsayo je village committee tongmane aro inko khayei tamnani bono o monitoring committee madhyame na beneficiary rok ya selection khlaitun henai jeng chini dabi jano kata obno jeng tini video no tini oro sanani phaimani ta gero khaimani main uddesho obono BC election khlaiyani ekta ষড়যন্ত্রঙ্কা abongka borok harinai aboni bagai bibonno ষড়যন্ত্র khayei borok ingo khayei borok election khlaile karon borok saimano je ADC amsaini je village committee nirbachan kai borok harinai ebong বিধানসভা নির্বাচন আগেও borok je village committee hari thangka kai aboni reaction kobo assembly bo khlainai hini no borok village committee election no borok khaili eta omono bongni main target kaita Buskang 2023 tai kun kok sana kre tipramota komata phainai jeng 45 ta sito bubagra sao 45 ta 50 ta sito busanai ora SC rong no borinai ST no borinai minority community rinai engka kai jeng borong no jotono prathi kai jeng ekok babe no phainai na asa khai tongo ekok babe komata phainai nei tamne engka kai karon jeng 50 ta ni bisingo jeng ontoto 34 ta 35 ta jeng manane ni jeng eka bisas tong komonota chini hambai